Sikhathele ke manje lento abayisayina ne-United Nations sicela ukuphuma thina ne-South Africa. Bathatha ama-refugees bewasizwe emazweni abo, right? But ngifuna ukunichazela into engithuse kunakho konke ngalento yama-refugees nize nibone ukuthi ngendlela esingekho safe ngayo. Siye kwi-meeting yaka-Home Affairs umayelana nayo i-white paper. Basitshela ukuthi ngifuna nizwe lento yami ngoba ngifuna nizwe kahle. Angithi ngikhipha amafoni ngifuna le nipost ngoba ngifuna abantu base-South Africa bayizwe. Department yaka-Home Affairs ithi ngisho ngasuka indoda le eNigeria ibalekela uhulumeni wayo angazi noma nayo i-death penalty eNigeria ngikho sure but la ekunezwe khona death penalty ngishabe umuntu isigebengu ezidlwengula abantu abawu100 ngishabe kuthiwa angazi ngishabe kuthiwa udla abantu uHannibal ngishabe kuthiwa yini kodwa the minute efika la eSouth Africa ethi mina ngiyi-refugee ngibalekelwa ukubulawa ezweni lami cela ningithathe siyabathatha labo bathi umthetho wase-South Africa agcine-ke lapho agcini lapho mhlawumbe ngicabanga ukuthi bayabathatha bayobabopha cha abanayo i-jurisdiction yobabopha kufanele babadedele nje emphakathini bahambe bathi umthetho mebesho la eSouth Africa bathi la njengamanje bastuck ngiyangizwa bastuck enendoda yaseBotswana eyenza ubugebengu la eSouth Africa abakwazi ukuyideport mayiphuma ejele ibuyele eBotswana ngoba kuthiwe eBotswana bazoyihenga so kufanele ihlale la eSouth Africa kufanele ihlale ibhenkinga yethu ngoba thina isopopayi bezwe lonke Africa for Africans nasi sicela i-death penalty buye so engingakusho nje kuthina abantu base-South Africa lento yokuthi sizonda abantu bokufika ngiyengibabona abantu bethu bathi hayi mina ngizonda abantu abamnyama abafana nani ubani othe umuntu omnyama ufana nathi akakwazi ukusicolonize ukhona owakusho lokho khona umthetho osho njalo washo bani ukuthi colonization i-oppression ikhamba ngabelungu kuphela njengamanje si-colonize si-oppresswa abantu abamnyama abathi bona besuka emazweni abo bamukela ukuthi uhulumeni wabo uyabashaya bayakwamukela lokho bayakwamukela ukuthi uhulumeni wabo angabe uhulumeni for 8 years bangasho lutho e-Uganda abantu bakhona bazobhikisha la eSouth Africa kodwa bayanga ngisho yovota bevotela uhulumeni wabo babhikisha la eSouth Africa wonke umuntu onenkinga uza la eSouth Africa thina-ke masinenkinga siyephi guys ukhona la nifuna ukubalelela khona manje nenkinga ngoba sinenkinga njengamanje alizame nje nina njengoba sinenkinga nohulumeni ukuya amanye amazwe ase-Africa kule Africa for Africans sibone ukuthi bazosamukela yini nizotesta lapho ku-Africa for Africans ukuthi uyiqiniso yini ngoba phela u-Africa for Africans awukwazi ukuthi ube se-South Africa kuphela akwazi ukuthi thina sodwa kufanele kuthiwa sithanda our African brothers nabo basithande phela basithathe njengoba bese sibathatha nathi enye into sengivala ka-Home Affairs basitshele ukuthi ukugada bona labantu abathi bangama-refugees ukhosta 440 million nyanga so every month uhulumeni wethu ukhipha 440 million ukunikeza abantu bokufika laba bathi bangama-refugees mind you thiwa ukwazi ukumxosha lowo muntu umuntu angalenda nje la eSouth Africa at the minute ethi ngiyi-refugee sefanele umyeke umthetho wala eSouth Africa so uma bekhuluma ngokuthi labantu banama-documents bakhuluma ngalokho yona into abakhuluma ngayo-ke leyo iwona ama-documents leyo ukuthi umuntu uvuke ekuseni wagibela ibhanoyi weza la wathi ngiyi-refugee bese bethi lowo muntu documented ngizama unichazela iy'nkinga esibhekane nazo njengezo ngiyanicela abantu bakithi ningakhathali kusa-8 ngiyanicela njengoba nikhona namhlanje i-message ni-spread over and over and over again ngiyanicela ukhona abazali la ngifuna ukudedela noma oyedwa njengoba abazali bakhona ukuthi basho umyalezo bese-ke siyakhuleka ukuthi sizobuya nini sizobonana futhi ku-social media kodwa ukubuya khona siyabuya angeke sidlale labantu ukuthi sizolokhu sibancenga khona iy'ngane ey'gcine zingafundanga esikoleni lokhu kuthiwa ama-refugees nathi-ke bafethu sama-refugees njengamanje ase-South Africa sicela ukuhamba so-aplayela i-asylum futhi nje I think iyona step esilandelayo leso-ke ma-South Africans ngoba bafuna usilalela masiceda la sonke siya-Home Affairs ngosuku oluthize siyoba ama-refugees
angithi siyafuna phela nathi u440 million lo. Siyayifuna nathi le protection le abanayo ukuvula izitolo ama spaza shops kuthiwa benze umathanda woba ama refugees. Ukuze nani ngoba engasafuni ukuthi izingane zingene kulesikole eziseduze kwakhona. Wayethe uzoba provider ngetransport. Omama last year bebehlale besifonela now and again ugovernment ungasaba providing ngetransport. Ingakho ke omama beyi-applyele la izingane zabo. Uhulumeni uprincipal wesikole ehlangene no education bathe isikhala asikho isikhala sabo. Isikhala isikole sigcwele of which zikhona izingane zama foreign. And into esitholile sithola ukuthi izingane zama foreigner egcwele kulesikole zu 992 out of 1.2. Kusho ukuthi ezethu thina ama South Africans zingaki. Mase kuzosuka omama abazele abaka ANC bathi la kufuna bonke abantu bafunde la akungasuka abantu emalokishini bazofunda la kodwa bayakwazi ukusuka ko Nigeria bazofunda la and labantu abala abafuyo uhulumeni ama foreign ibhlungu kakhulu into ayenzayo kakhulukazi thina esihlala la eCentral ithina experience bonke lokho kuhlungu nezingane zethu. One, bajova izingane labantu. Two, benza human trafficking. Asazi izingane ezigcwele la e26 engaziwe emakhaya ukuthi zakuphi zaya kuphi ngoba khona ama flats ehijackiwe yiwona lama foreign. Mina umntana uyi victim ngelinye ilanga ephuma esikoleni, I think she was doing grade 6 or grade 7 eSivy Primary School. Wahlangana nama foreigner afuna ukumfaka indwangu ayefuna ukumntshontsha. Luckily ngoba bayawabuka ama movie wabaleka sebephethe kanje indwangu. So siyacela uhulumeni wase South Africa ukuthi sekwanele seyifeel ingane zethu ibulawa ama foreign. Asinayo iyouth eSouth Africa, iyouth igcwele umgwaqo idla ama drugs inyawupe eyakhiwa yiwona lama foreign. Angena eSouth Africa afakwa yiwona lama foreign. Sekwanele sithi uhulumeni noma ngathiwa sasenzeni noma ngathiwa sasibulale bani sekwanele siphakamisa izandla sesiyacela ukuthi akasihambisela ama foreign eSouth Africa. Ngiyabonga. Igama lami nguSinothile Ngwakangcobo. Ngumhlali waseThekwini. Ukuphawula kwami engakusho into engiyibone la ngibone uhulumeni wethu sisukumile siyabazali engenandaba nengane zethu thina abantu abala eSouth Africa because ngithe ngifuna ukuhlala from ekuseni kuze kushona ilanga khani ngizobuka ngoba ngiyibonanga izingane ezingene. Into engiyibone la lesikole nje sama foreigner futhi izingane ezabantu abamnyama zincane. Okubaleka kakhulu kunayo yonke into besingazile la kuzolwa mangingakhulumela ukuba umzali mhlawumbe nephathi yento engiyigqokile besingazile ukuzokulwa besizofunela izingane isikhala. Into engiyibonile amaphoyisa lana nje South Beach noma ePoint ahleze against into elwela abantu enobulungiswa. Iyona into engiyibonile. So umyalezo engushiyayo ezumzali eziciko ukuthi ngeke sisiyeke lesisikole ukuza la sizoza la ngoba mina nje ngiqalile namhlanje mawukuthi kuyavuka kusasa ngizophinde ngivuke mawukuthi kuyavuka ngizophinde ngivuke until kuze kwenzeke ubulungiswa ngoba abantu abahlala la kulama flats lawa la okuthiwa izingane zabayinaso ayinaso isikhala aziye kweGraville la abantu laba basebenzi. And this thing akuyona eyamapolitiki akuyona ezombusazwe sikhuluma ngeingane zethu ekumele ukuthi ifune and asilwi namuntu nje asize la sizofuna nje ubulungisa ukuthi sicela izingane zonke zifunde njengezinye izingane because isikhathi siyahamba izingane zizohluleka ukubamba and nalento levele nezingane zethu ziyaphazamiseka because they watching TV, they watching social media bayabona ukuthi ukhuluma ngesikole sabo and baboni angikaze ngize ngihlukumezeke kanje amaphoyisa ejikjela iqhumane phansi kukhona izingane ihamba. Yabona noma sikhona la sidiniwe indaba ama foreigner but ekugcineni siyabazali. Lento le ithi mfowethu awukwazi ukulwa nomuntu ephethe ingane ephuma kanje noma athi udine kangakanani noma sekuyi foreigner but lento ekuba umzali iyakubamba ukuthi awu ingane le usicabange yakhe ingane. But ke abakhambi bona abamele bafika bephethe ngisho ikhali lana abanye bephethe ibhamu
abanye bakhombisa ukuthi bayalwa, abanye basiphakamisela iminwe bashaya amasayini ayinhlamba. Lokho okubukeka thina njengokuthi basiprovoke ukuthi size sigcine senze into engathi ukuthi umsindo. Ngenhlanta-ke umuntu ngokuba phansi komthetho nokucontrola, mina especially into engiyifunde enhlanganweni yami la engikhona ngoba bengingazila ngalokho, but ngifunda ukuthi noma ngathi umuntu uprovotha kangakanani ungalivezi ulaka lakhe endaweni erong. Asizile la ukuzoveza ulaka la sizoxoxisana nabo ukuthi ayikho into abangayenza ngalezi ingane lezi zesikole ezingenayo indawo yokufunda into ehanjelwa isikhala. Ngikhumbula ukuthi manje inyanga isiyaphela and yonke lo msebenzi ingane zizowukhava kanjani. That is why ngivukile ngila and sisazovuka and ngeke size siyeke ukuvuka until uspokesperson azafuna ukukhuluma nathi. And into engiphatha kakhulu uspokesperson ke umane wama ngaphakathi wangeza kuthina wathi ayikho into azoyikhuluma nathi, okuyinto abayixoxa embhedeni nesoka lakhe eshuthi noma abayixoxa ekhaya inkulumo yasekhaya ukuthi angeke ungakhulumi nalabo bantu njengabaphathi shuthi bona baka education nomphathi wesikole. So lokho ke thina kusilimazayo siyabaza asifuni into ezokwenzeka ngomhlobo nezo ngathi sifuna ubulungiswa ngeingane engaphandle, isikhathi siyahamba. Yeah.